4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, me he equivocado. Hemos dicho al 10 al 12, ¿no? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vale, ahora del 8 al 12. 6, 7, 8, 9, 10. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora del 6 al 12. Perdón. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, para que estudiéis todo entero por semicolchea. 7, 8, 9, 10. 2, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 1, 2, 4, 5, 6. Más fácil de lo que parece. 10, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y última vez. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí. Ole. Ole.